Hvala. Hvala Dejan, predsjedniče, na ovako lijepim riječima. Evo da ja sam stvarno jako zadovoljan što sam ovdje, što mogu govoriti Crnom Goru, tako da ću biti slobodan, da ću raditi najbolje što se može. Nadamo se svim zajedno jednom uspjehu, pogotovo sada dolazi Liga nacije, koja je nama vrlo i važna, i tako da sve ćemo drugo u hodu, sva pitanja koja ću odgovarati, imat ćemo odnos, ja mislim, potpuno normalno, pošto ja imam odnos, inače sa javnošću jako dobar i nemam nikakvih problema odgovarati na bilo kakva pitanja, tako da sam jako sretan što sam ovdje i što mogu voditi Crnu Goru. Dobro, imao sam priliku odgledati za 3 godine, 2 godine sam bio u Bosni i Hercegovini, evo to mi je 3. reprezentacija. Ovo je sigurno veliki izazov za mene. Crna Gora ima jednu reprezentaciju koja sigurno može za svakom reprezentaciju biti što je vrlo bitno. Mi se nadamo, zapravo ja se nadam sa mojim stručnim stožerom da ćemo napraviti najbolje što može, normalno trebamo malo i podršku od svih, jel? Tako da već sada 8. smo u Ligi nacije, to imamo izvlačenje, pa ćemo tada moći pričati više o svemu tome, što ide dalje, imamo neki prijateljskih utakmica, imamo jedan kamp, u Italiji najvjerovatnije, i tako da imamo dosta stvari koje ćemo imati dosta vremena do Lige nacije da se pripremimo normalno dok možemo nekim novim radom i normalno sa igračima. Sad mi tu se što reći, ja volim ovaj posao, što je vrlo bitno i to je najvažnije. To je da voliš da budeš trener ili kao selektor ili kao trener, tako da 5 godina sam bio selektor. I tako da mislim da sam dosta i uspješan bio što se tiče Azerbejdžana, jer Azerbejdžanu sam bio 3 godine su velike uspjehe napravili, tamo 10 bodova jako puno. Tako da, zanimljiv je posao, volim taj posao i ja mislim da može se tako razmišljati, jer negdje imaš dobre stvari, negdje imaš dosta stvari do način posle, ovdje negdje ide, negdje ne ide, i tako da, možda ovdje mediji su pravi. Pa nisam se upoznao osobno, ali neki igrači znam i osobno, znači, Lešović mali je bio kod mene u Crvenoj Zvezdi, dok sam vodio Crvenu Zvezdu, ovo ću sve u hodu, znam jako puno o igračima, o ovom smo puno pričali sa predsjednikom i sa ljudima ovdje iz Saveza, tako da imamo kvalitet, imamo ti igrači koji su već kao neki standardi, koji su ovdje već i vođe te reprezentacije od Cavića, da ne nabrajam Jovetića i Marušića, nego bit će to sigurno neke igrače koje ćemo gledati mlađe, jer mi sigurno ćemo davati prilike njima. Imamo jedan period sad prijateljskih utakmica gdje ćemo zvati neki igrači koji možda nisu do sada bili. Bez pritiska ne, taj pritisak jednostavno mora biti i pogotovo rezultata, to je dogovor, mi ćemo sigurno surađivati godinu dana, ja se nadam i dalje, ja se nadam da će Crna Gora kroz tvoju Lige nacije, svoju Ligu naciju, pa onda posle toga ima velike šanse otići na jedno veliko takmičenje. Tako da nema pritiska, navikli smo mi na pritisak za vreme dok su bili igrači, ali još je veći pritisak kad je trener ili selektor, to su još veći pritisci, jer igrači da si samo svoju jednu obavezu da odigraš dobro, da dođeš i da ne zaboraviš kad je trener, a ovo sve drugo su ti radili drugi, ali... Mogu li ja Predsjedniče, da vam kažem jednu stvar, dokle su kvalifikacijoni ciklusi bili godinu i pol dana, mi smo potpisivali ugovore na 2 godine. Sada se sve dešava u jednoj sezoni. Znači, Rogač ove godine ima 10 utakmica, znači 4 prijateljske u martu i u junu,
i onda ide Liga nacija se sprema do toga i novembra 6 utakmica. Znači, ja smatram da kroz 10 utakmica i mi možemo da ocijenimo dosta, a i selektor koji vodi selekciju, sada je to posljednjski prijatelj ili Radović, je svake godine potpisivao ugovor. Prije toga smo imali ugovore na 2 godine, a sad je to UEFA skratila sve u tu godinu dana i tako da dokle god bude ovakav sistem takmičenja UEFA, da se sve igra u godinu dana, ugovore sa selektorima će biti na godinu dana. To znači nije nikakav pritisak sada na Posinečkog ili za nekoga drugoga ko će doći. Tako da mislim da je glupo potpisivati duže ugovore, jer može i Posinečki da vidi kroz godinu dana možda to nije to i da kaže hvala. Tako da to, pritisak za svakog trenera po klubu ima i se razumije. Sad treba u tim očekivanjima i postavljanjem ciljeva i to treba biti realno. Što se tiče ciljeva u Ligi nacija, posljedno smo ga, kako da kažem, sada kada bude izvlačenje i selektor i savez, znaće koje su to neke realne ambicije koje mi možemo da ostvarimo. Poslije toga Robert će vam se obratiti, a sigurno da ga najavi, prije nego ga najavi, dolazi 16. će doći u Slonoj Gori da gleda ovu utakmicu i derbi između Budućnosti i Dečića. Tako da pritisak naravno bio, ne bio kogod, potpišu ugovor pritisak, jer su rezultati ti koji zadržavaju trenera i selektora ili ga ne zadržavaju. Eto, to je, mislim, da nema toga, imamo li mi poverenja, da imamo poverenja u njega, ljudi ga ne bi pregovarali s njim, ne smo ga doveli. Mislim da postoji jedna dovoljna doza utakmica od 10 da se vidi i onda vidi kakvi smo i mi da vidimo kakav je. Hvala. Jako puno toga, ali je sigurno da smo u jednoj registraciji koja voli svoju zemlju, što je isto vrlo bitno, znači inače je crnogorski narod ponosno, znači nećemo se bojati sigurno nikoga, tako da vjerujem i ja sam od uvijek bio neki pobjednik i gdje god sam igrao sam u velikim klubovima, nažalost nisam možda mogao raditi u velikim klubovima, ali mislim da će Crna se mora biti jedna dobro lice, odnosno da ćemo bojati nikoga, da ćemo htjeti igrati, da ćemo probati dominirati i na kraju krajeva ja mislim da imamo kvalitet i da ima igrača koji to mogu, da ćemo vidjeti sve zavisi isto i od protivnika koji će biti, ali mislim da će biti nam Crna Gora sigurno sa nekom motivacijom, jer mojim možda i vjetrom koji dolazi sa mnom i onda bude drugačiji. Tako je, ali mislim da tu ne možemo ni puno ni utjecati, ali mislim da imamo jedan period sada u 3. mjesecu gdje ćemo imati 2 utakmice, gdje ćemo biti zajedno jedno 8 dana, gdje ćemo vidjeti sa te 2 utakmice, da vidimo malo atmosferu, da ih poznamo, da upoznam ja osobno sve igrače, tako da ćemo imati dovoljno utakmice za ono što nas očekuje u Ligi nacije, sigurno da Liga nacije sam već igrao, sa Bosnom i Hercegovinom sigurno na početku bila totalno nezanimljiva, kao sada svima nama zanimljiva samim time što preko Lige nacije se može otići na jedno veliko takmičenje, tako da je to sigurno važno za sve nas. Cico je bio moj trener i mislim da smo veliki prijatelji bili i ja sam sa njim svijem još uvijek veliki prijatelj, tako da ne treba bilo o Cici pričati, ali mislim da poslije godinama onda je bio trener, tako da imali smo jedan veliki i dobar odnos, tako da bilo bi fenomenalno, ja se nadam da ćemo i to napraviti. Jer je napravio veliki uspjeh ovdje, bilo dobrih rezultata pod vodstvom Zlanča, tako da se nadam da ću biti bolje od njega, bolje od njega, sigurno da sam time što sam puno naučio od Cice, jer Cico je bio specifičan i u odnosu i kao trener i jedna osoba koja u Zagrebu jako voljena i stvarno sve najbolje. U domu sigurno da je atmosfera najvažnija.
nije to sad nešto novo. Ti god je atmosfera dobra, tu imaju rezultate, znači pogledajte reprezentaciju Hrvatske koja ima taj kult, ima jedno ozračje reprezentacije koji svi vole doći, koji svi vole dati sve od sebe, uz kvalitet koji normalno treba svakoj reprezentaciji. Ja mislim da ovdje vole se došli za reprezentaciju, napravit ćemo jednu dobru atmosferu, nadam se, jer kad počneš pobeđivati ili daj Bože, stvarno sve je to rezultata, znači ako to sve dobro krene, onda je uvijek najbolje ozračje. Ali sigurno ću puno pričati sa igračima i nadam se da ćemo napraviti jednu pravu atmosferu, što je prvo bitno za bilo, i za reprezentaciju. Malo stalno, nešto malo falo, sad mi je vrlo teško u ovom trenutku reći šta je to, ali u takvom trenutku ne znam protiv Mađara, Srbije sad u zadnje ove kvalifikacije gdje je malo falo da bi se došlo do rezultata. Malo i sreće, što je isto bitno, ali normalno cijela atmosfera, mislim da treba za uspjeh jedne reprezentacije nije samo ni izvornik, ni predsjednik, nego cijelo ozračje, a normalno i od vas i od javnosti koja je vrlo bitna, kako će to sve poduprijeti da bi reprezentacija napravila uspjeh. Tražit ćemo najbolje rješenja, ja mislim da ima tu igrača koji već igraju za reprezentaciju toliko dugo godina da ih ne nabrajam, vidjet ćemo neke nove, mlađe, koji normalno neka budućnost crnogorskog nogometa, jer je to sigurno neophodno da se vidi. Tako da, po nekom mom viđenju, normalno to će biti i stručni stožer i svi ovi koji ćemo gledati i pratiti, nije mi bitno godina, znači samo oni koji su u tom trenutku najbolji tiči, po nekom mom mišljenju i po mom viđenju, i tako da mi nisu problem godine. Niti malo, i ovi koji imaju jako puno godina kao poznaku narodu i ovi koji su mladi. Darko Bogović, Meridian Sport. S obzirom da je vaš prethodnik, selektor Radulović, s nekim novim imenima osvježio reprezentacije poput Rubežića, Kuča, da li vi imate u glavi, evo sad minjamo najviše Adžića iz budućnosti, a tu je možda i Rajović iz Watforda, on ima isto dansko dvojno državljanstvo, ne znam da li ste razmatrali. Sigurno sam puno čuo o Adžiću i sigurno da ćemo razmišljati, gledati i pratiti dijalog, pogotovo sa tim je jedan kvalitetan i talentiran igrač, tako da svaki igrač nam je potreban, tako da ćemo sigurno raditi analize i gledat ćemo sve te igrače, tako da sigurno došlo da ne. Evo Darko, dobro si da pokrenuo. Da vam kažem jednu stvar, prije 20 dana mislim u vijesti izašlo o tvojoj dvojici igrača Ličini i Pejčinović, je tako znaš? Dakle, jedan i drugi igrač su bili pozivani. Znači, postoje, evo da nisi postavilo pitanje, ne bi se ni obraćali. Bilo koji igrač, sad smo pozvali jednog dečka iz Švedske, na sreću ima Macoš, Perišić je pozvao 7 dana da bude tu sa nama da vidimo da li je to. Tako da svi ovi igrači što se pojavljuju nizu leva, ali u dosta slučajeva svi vagaju. Znači i ukoliko tamo ne mogu da igraju, priklone se ova. Znači, da znate, Crna Gora nema taj luksus da odvije bilo koga. Pogotovo igrači koji igraju u inostranstvu, sad se pomenemo Rajovića, Rubežić je izrazio želju da igra i mi smo ga pozvali, završili pasoš, naravno selektor je bio za njega, nikad nijednog igrača nismo doveli sa strane da aktualni selektor nije bio za njega. Znači i od Kača Banovića prije da krenemo od Zvedatnića pa nadalje. Znači Crna Gora nema taj luksus da odbija bilo koga. Sad je dosta do ovih igrača, bio je jedan isti igrač, malo ulazio, sjećam se prije 2 godine, u drugu ligu Engleske, štoperi, sad se sjetim prezimena, izgleda je moj menadžer da ga zovemo u reprezentaciju. Tamo ima minutaža, možda svaku treću utakmicu uđe od igra po 10-15 minuta. Ja kažem, pozvaće ga za mladu. On mi daje odgovor pa kaže, bolje da igra za mladu selekciju Danske nego za Crnu Goru. Tako druže doviđenja i doću sam razgovor. Znači da kažem, traži da dođe da igra sa tom minutažom
da igra za reprezentaciju, pored Savića, Tomaševića, ne znam ko je bio prije Vujačića itd. Rubežić nije postavljao nikakve uslove, samo izrazio želju da dođe da igra. I imao je volje. Svaki takav igrač koji igra u inostranstvu ima zapaženu minutažu i to, kako da ne, svi su dobrodošli. A ovo što se pojavljuju, budite sigurni, evo možete kod Filipa Stanovića da provjerite, ima sve onaj poruke sa ovom dvojicom Sale koji su pozivani, ne mogu da dođem hvala, ne mogu da dođem hvala. Znači, to je poenta, čak sam kod ovoga Pečinovića probao preko svojih prijateljskih veza, pošto mu je trener bio Hrvat, ne znam ili mu još Kovača. Preko Kovača našao sam konekciju koju je razgovarao sa njim, da smo zainteresovani da direktno preko mene ide da predsjednika da su zainteresovani, on je rekao da će da vidi u narednom periodu i to je ostalo na tome. Znači, gdje ima volje, imate Rubežića. Gdje nema volje, imate Napisa, kao što su ova dva momka koji su vjerojatno dobri igrači, ne ulazim ja u njihove igračke kvalitete, samo ulazim u njihovu volju i želju da li da igram za Crnu Goru. Eto, to je poenta ovoga moga vašeg obraćanja i da nisi postavio pitanje, ne bih se ni javljao za riječ. Hvala. Ja sam sa predsjednikom normalno sa ljudima iz Saveza smo pričali oko toga, razgovarali smo o ovima koji su do sada bili sigurno da ćemo s njima razgovarati na osnovi. Ja dovodim jednog svog suradnika koji radi već, znam da već 25 godina radimo zajedno, već od sam ja trener sa više ne znam koliko, tako će biti sigurno godin ciklus, to mi kao prvi asistent ili kao prvi pomoćni, a ovo ćemo sve u toku moramo i porazgovarati sa svim ljudima koji su i bili tu za vreme i prethodnika, tako da neka zanima još neki ljudi koji su tu, da li dalje radite, tako da to ćemo sve u toku ovih dana vidjeti, porazgovarati s njima, da li hoće li dalje biti u mom slučnom složu. Samo još jedno za gospodina Sličića. Njega je prethodni selektor eliminisao oko nekog njihovog odnosa koji su oni imali. Ja nekako dotičem selektora da ga obavezujem da zove Hak Šabanovića, ako je on u nekom momentu kad je njemu bilo važno, odlučio se da radi preseljenje, koliko se sjećam. Znači, on je rekao, Miodrag Radulović, ja neću više ga zovem, to je tvoja odluka, ne mogu se ja miješati tako. Pa sam rekao, će odlučiti, pratit će ga, ako bude smatrao, pozvaće ga, ako ne bude smatrao da mu ne treba, neće, to je znači do selektora. Imamo se sreće, evo, pravo si, znači u Čileru je bio i Branko Brnović, i Leković, i Zirojević, i Đurković. Iznenađenje za mene bilo da je i dosta neke utakmice. I to dosta utakmica, tako da uistinu dobre odnose, što se toga dijela tiče i poslije djelo, dakle zajedno 3 godine. Duško, Madović, Refik. S Refikom imamo svi dobre odnose, naš prijatelj i Madović mi je bio pomoćni trener u Crvenoj Zvezdi koji sam radio 2 godine u stručnom stožeru, tako da uvijek sam imao dobre odnose. U biti, Crna Gora i Crnogorci vole reći ono što misle, ali ono ti kažu, tako da znaš na čemu si, tako da mi je zato su specifični i jednostavni nego drugi. Gledam kako će ispostojati, znači dobro, ja stvarno nemam nikakav problem, ja sam s Dejanom veliki prijatelj i da nije ovoga, mi smo se i prije toga čuli dođeti da u Crnu Goru pa se i viđamo, znači naš razgovor je trajao vrlo kratko, nazvao da li me interesira reprezentacija Crne Gore, ja sam mu rekao da, i mi smo u biti u 2 dana, mislim, riješili sve, tako da mislim da neće biti problema, ja volim
da mi se kaže sigurno da mi se pomogne u nekim stvarima koje ti nekad i ne vidiš, jer kad bi ja sve znao da ne bi trebao imati nikog pomoćnika, ne bi trebao analitičara, ne bi trebao nikog. Ja nemam taj problem. Sigurno imam te neki ego kao i svaki igrač, kad si igrač imaš jedan veliki ego kao trener isto, ali volim poslušati, volim čut savjete, sad uzmeš ih ili ne uopće, ja mislim da neće biti nikakvih problema. To je jednostavno posao moj, predsjednik je taj koji je tu, i koji sigurno će mi pomoći u punim stvarima, ne samo u meni kao osobi, nego interesu crnogorskog nogometa. Može i predsjednik. Neki mislim da je veći pritisak na njega nego na mene, razumiješ? Ja sam sa svojim saradnicima smo donijeli odluku zato što je u ovom momentu najbolje rješenje za nas, a sad nam treba da nam daje, da kažem, te neke rezultate, tako da je veći pritisak na Robija. Naravno, Robi je 7. selektor, ja bih najsrećniji bio da nisam promijenio, da mi je jedan od prvoga dana, ali svi znamo kakav je trenerski, to je poziv selektora, dok ima rezultata, kad nema rezultata, nažalost moraš nekad i da se raziđeš. Tako da, hoću da kažem da, evo, Robija, mi ću mu tu prvi saradnik bez nekog imperativa bilo kako. Pričat ću mu ona moja viđenja, jer sigurno da ja sam od prvoga dana sa reprezentacijom poznajem mnogo bolje te igrače i pričat ću mu kako ja vidim svakog igrača, na njega je da odluči ko će da igra, kako će da igra, sistem igre. Tako nikad se nisam petljao selektorima, evo Radulović je bio zadnji selektor, pa se dosta puta i nismo slagali u tim nekim njegovim odlukama, ali ipak je on selektor, na kraju on odgovara za svoje rezultate. Kako Robi, tako i svi njegovi prethodnici odgovarali za te svoje rezultate. Prema tome, Robi ima, kao i svi prethodnici, svoju autonomiju, naravno svaki dobronamjerni savjet, on će saslušati, a postoje njega i njegov stručni štab, oni će da donesu odluku da li će da igraju 3-5-2, 4-4-3, 4-5-1, ko će da igra lijevo, ko će da igra desno, znači to je na njemu i njegovom stručnom štabu da odluči što će, kad i kako. Sigurno u prvom momentu ide se jedno pitanje, sad ne znam koje su to palinke, zašto ne, on je pratio reprezentaciju Crne Gore, kad bude trenirao, kad prođu 2 utakmice, kad prođu 4 utakmice, sigurno da će imati veće iskustvo, imati bolji uvid u reprezentaciju Crne Gore. Ono što je najbitnije da ja i saradnici koji će ostati iz prošlog stručnog štaba, da mu pomognemo, ja ću mu ispričati o svakom igraču kako ga vidi, koju poziciju može da igra, po mome mišljenju, a igrao je tu, igrao je lijevo, desno u sredini, a na njemu je kroz trening, kroz rad uživo i gledanje uživo je jedan doživljaj, a gledanje na kasetu je sasvim drugačiji. Naravno, gledat će sad ove zadnje utakmice što smo igrali i to imat će vremena doći tu 16. da ogleda u derbi, da sjedne sa svim saradnicima, do tada ćemo kompletirati taj stručni štab. Sjeće ostaće 3-4 dana, dati zaduženja i sve ostalo, i posle toga naravno kad prođe ovaj prvi martovski, to martovsko okupljanje, naravno da će imati bolji uvid, nadam se da neće biti povreda, jer vi svi znate da su nas mnogo puta saplele u tim nekim našim nadanjima i željama. Nadam se da će imati što više igrača na raspolaganju i sad i u junu i da ćemo te 4 utakmice poslužiti, da posloži reprezentaciju onako kako on misli i ako Bog da zdravlja da od septembra imamo sve zdrave igrače na raspolaganju. Ono što sam uvijek govorio, mi kad smo kompletni, ja se nisam bojao nikoga, ali vi znate da i eto tako i nažalost uvijek imamo ponekoga povrijeđenog igrača, a nemamo veliki fond igrača. Pojavljuje se sad nekoliko mladih igrača, pojedini igrači ulaze u godine, to je već, smo imali jednosmjernu generaciju, Osama Parićevića, Novakovića, Vlada Božovića, Baše, Đudovića, Pekovića, Drinčića, Branka Boškovića, Đalovića,
Simo, znači otišla jedna generacija, došli su ovi mlađi, da kažem, Vlado Jovović, Janković, Vešović, Savić koji je bio, hoću da kažem, igra i danas, Jove od prvoga dana. Tako da hoću da kažem, pojavljuje se nekoliko igrača, evo vidite, imamo igrača koji će, ko Bog da zdravlja, otići u Juventus, imamo dečka koji je bio sad na tržište, gdje je njegov klub ovoga Đukanovića Viktora, vidjeli se i sami, ja sam pratio malo i te italijansku štampu, gdje su za razlogom ocijepili cijenu, jer kad vidite kakvi igrači su milionski, pa i Viktor je sa svojim igrama zaslužio da ima taj neki veliki transfer, nadam se da će još i toj mlade reprezentaciji aktuelno izaći još poneki potencijalni kandidat za popunu reprezentacije, tako da neki igrači već ulaze u godine, tako da hoću da kažem, evo, nadam se da će poslije 4 utakmice moći da ima mnogo bolju predstavu o igračima na koje raspolaže.